ولی ممکن همون خواهری که مرا سوال داده است صدای مرا شنوه. گو من در 27م. یک تاکی دیگرش زنگ گفت من در 34م. داملا یگان آدمی مرید داری، یگان آدمی مقصد مناسب باشد، یک آدمی خوب باشد که مقصد آخی ما از حساب خوشروگی هم کمی نداریم، آخی کسب هم داریم، مقصد روزمان هم گذرانده هم میتونیم. همین قدری که عمرمان رفته است فرزند، ما مثال در آرزوی فرزند ما که یک فرزند شود از ما هم داملا این مسئله در ما را یاردم کنیم. انایی را همون خواهرای شوهرداری که در پیشون شوهرانو شکرگزاریشون نمیکنن، اینها را گوش کنید که اینها خواهی. بعضی برادرها خواهش کردند که درباره نعمت شوهر، یعنی شوهرم مقصد نعمت است، شما درباره نعمت شوهرم برای زنهای امروزه گویین که مقصد به قدر مردها نمیرسد. ولی من در حدیث دیدم، حدیث جناب امام مسلم با روایت عبدالله ابن عمر، پیامبر گفتند الدنیا متاع و خیر متاع دنیا المرأة الصالحه. دیگر حدیث انما الدنیا متاع وليس من متاع دنیا شیء افضل من المرأة الصالحه. پیامبر گفت دنیا اگر متاع باشد، بهترین متاع دنیا این زن صالح است. پیامبر گفت در دنیا هیچ نعمت بهتر از نعمت زن صالحه نیست. یعنی چگونه ای که زن صالحه هم خواهرای عزیز نعمت هست، مردکا هم باید وقتی که صاحب زن شدن با زنداریشون شکرگزاری کنن، زنها هم باید با شوهرداریشون شکرگزاری کنن. ولی در حدیث خواندم که پیامبر من طرف زنها گشت گو یا معشر النساء تصدقنا و اکثرن من الاستغفار. گو ای زنها صدقه کنین و استغفرالله بسیار بگین. فانی رأیتکن اکثر اهل النار. زیرا من بسیاری از نفرهایی را که در دوزخ دیدم نگاه کردم که از زمره زنها بودند. قالت امرأة منهن، میگه بعد یک زن از همو بین گفت ما لنا یا رسول الله، حضرت برای چی اکثر اهل عذاب زنها بودن؟ گفتن تکثرن اللعن و تکفرن العشیر. دو چیز گفتن پیامبرمون. یکم گفتن که شما با زبانهاتون بسیار گفتن آزار میتین. حتی میدونیم برادر عزیز که بعضی از مادرها را برادرها حکایه میکنن، میگه که زنها میگه فرزندای خودشون میگه بعد پدرت لعنت، فرزندای خودشون میگه حرامی، فرزندای خودشون میگه که تو را مقصد انا بگیم تا یک نامی بسیار زیشت میگیرن، مقصد تو را همون اولاد حرامای، یعنی نسبت میتن به اولاد مردکش. یا اینکه چه حقارت هایی که امروز خواهرای عزیز، به خدای مهربان قسم، با والله بالله تالله، من هر روزم نباشد هفته ده حتما یک یا دو نفر جوان مردا زنگ میزنن که زن من گفت در دهن پدرت فلان، در دهن مادرت فلان، در دهن خودت فلان، در دهن اکا و خواهر اولادت فلان. داملا مقصد همی نکاح ما چی می شود، زندگی ما چی می شود؟ پیامبر گفت که انا از همین حسابی لعنت گفتن تان، از حساب انا همین حقارت کردن تان، من دیدم که اکثر عذابی در جهنم از حساب زنها بود. دویم گفت چیزی که دیدم زنها را دوزخ می برد، این چی بود؟ تکفرن العشیر، یعنی با نعمت شوهر شکرگزاری نمیکنن. ولی در این مسئله چه شکرگزاری نعمت. ولی ممکن همون خواهری که مرا سوال داده است صدای مرا شنوه. گو من در 27م. یک تاکی دیگرش زنگ گفت من در 34م. داملا یگان آدمی مرید داری،
ягон одами мақсад муносибе бошад, як одами хубе бошад ки мақсад охи мо аз ҳисоби хушругӣ ҳам камӣ надорем, охи касбам дорем, мақсад рӯзмонам гузаронда ҳам метонем. ҳамин қадаре ки умрмон рафтестай фарзанд, мо мисол дар орзуи фарзандем, охи як фарзанд шава аз мо ҳам домлаи масъала да мара ёрдам кунед. анаира ҳамун хоҳарои шавҳардоре ки дар пешон шавҳароану шукргузоришон намекунанд, инҳоро гӯш кунед ки инҳо хоҳиш доранд. хеле ки ҳамун бефарзандо аз дигаро фарзанд мегиранд, ҳатто як ҳаромиро мегиранд, калон мекунанд ки мо ба қадри фарзандои худмон намерасем. анаи бешавҳарҳоро бинед ки орзу доранд, ҳавас доранд ки рӯз ҳатто мегзаронам. ҳамин қае ки мақсад аз ҳамин як фарзанди ҳалол шававу манам мақсад соҳиби як зиндагӣ шавам. вале бисёри бародаро ҳатто мега ҳечи камбуд, тамоми шароит, ҳатто бигем дар дастомон ҳамун дастомон аз сеткаву ҳамун аз бор учкинира ҳатто дастомон ҳама ҷои сеткаву буридагиай, лекин ҳеҷ қадре дар хона надорем. на хоҳарои азиз, пайғамбари нозанин мегӯяд ки айюмо имраатин мотат ва завҷуҳа анҳа розин дахалатил ҷанна. агар зан ай дунё бигзара, мардак шави қапурсанд, ҳамин занат розӣ ҳастӣ ё не? ҳамин мардак сидқан бига, ай рӯи тари шарми мардум не, аз рӯе ки яке мардум нахандам не, ҳамин сидқан бига ман аз ҳамин занак розиам, худо ҳамин занака раҳмату мағфират куна. пайғамбар гуфт ки ҳама дарҳои ҷаннат, 8 дари ҷаннатай, аз кадомиш ки мехоҳӣ дохил шав. бин аз ҳамаи ибодату болотар анамин аст ки вақте шавҳар аз ту розӣ мешавад. ман дар ҳамин ҳаёт, хоҳарои азиз, мара як ҷавоне гуфт биё бирем ин падари мара як мақсад маслиҳат бите домло ки бисёр гирья мекунад барои модарам. ман вақте рафтам мардака гирьяша барои занак дидам, ба номи худои меҳрубон қасам бори аввал дидам. мардака чӣ мисол водор кард ки гирья мекунад? анаму хизматҳои неки занак. мега ин қадар зани хуб буд, мега бовар кунед, мега агар гунаҳгор нашам, чӣ хеле ки як модар фарзандша дӯст медорад, анамин зан мара мега ҳам хел дӯст медошт, навозишу мекард, ҳамин қадар нигоҳу бину мекард. мега ҳозир мега ҳамун мурдааст, мақсад ҳамин фарзандом дар пеш май мегум ранги як одами сағираён, як одами бесоҳибам. вақте ин хел мард агар бига ин зан, ин мард дастша бардораву дуо куна, шумо медонед ки ин мақому манзарати зан дар пеши худо чӣ қадр баланд мешавад. барои ҳамин ба қадри шавҳаротон, хоҳарои азиз, бирасед. шавҳаротонро дӯст бидоред, шавҳаротонро эҳтиром кунед, ҳолатҳои шавҳароро ҳам бидонед. бисёре аз занҳо, мақсад бародаро аз муҳоҷират ҳам занг мезананд ки бо занҳомон мақсад бугу шидем, хай мегози вазъият безебай, инаи бемори омадааст, кор нест, ӯ аз уҷа талаб кардесай, мефаҳмонем, намефаҳманд. хоҳарои азиз, каме сабр кунед. хоҳарои азиз, мақсад душворӣ бар болои шавҳаротон наёред. шумо медонед ки вақте ки бо шавҳарат ту ҷанҷол мекунӣ, худои меҳрубон мега ҳурҳои ҷаннатира, ҳамун ҳурҳое ки пагоҳ марда ки ту ӯвора никоҳ карда дар ҷаннат мегира, ҳамвора ҷамъ мекардааст. мегуфтааст биёед ҳоли мардакта дар дунё бубинед ки занаш бо ӯ чӣ гуна муомила дорад. мега вақте меояд, мега ла туъзи имраатун завҷаҳа фи дунё илла қолат завҷатуҳу минал ҳурил ин ла туъзиҳи қоталакиллоҳ. мега вақте ки ин гапзанитра ба телефон гӯш мекуна ё ҷанҷолта дар хона мебина, баъд онҳо аз ӯ тараф, ӯ занҳо ҳурҳои ҷаннатӣ ки дар зебогӣ ҳам аз шумо дар зибоҳанд, дар ахлоқ ҳам аз шумо болоҳанд. бубин ӯҳо чӣ мегӯянд? эй зани дунёӣ, ла туъзиҳи, ин мардака озор нате, ин мардака нороҳат наку, ин мардака ғамдор наку, ин мардака ғазабнок наку, қоталакиллоҳ. бубин аз ҳамунҷа истода, аз ҷаннат истода дуои бадат мекунад, худо тура ҳалок куна. фа иннама ҳуа индаки дахил юшику ан юфориқаки илайно. ин пеши ту да меҳмон аст. онҳо мегӯянд
زود است که این کنار ما می آید، زود است که این پیش ما می آید. برای من خواهر عزیز این سخنها را قدر کن. این سخنها همه سخنهای کتاب است. من برای راحت هم دنیا و هم آخرتت گفتم. من هم چطور مسلمانی برای مسلمان بودنت گفتم که از این نصیحت ها استفاده بر برای 4 روزه حیاتت مقصد آخرت از دست نده. بسیاری زنها زنگ میزنند داملا همون او دنیا دا همین شوهرها هم قطعی مانند. ولی اگر به شرطی که شوهر تو راضی کرده باشی، اگر شوهر از تو منتدار باشه، در همون دنیا هم همین مردک همراه تای. برای همین کاری کن این دنیا دم ای دست نتیش، اون دنیا دم از دست نتیش. رنگ زنهایی که صحابه احترام میکردن مردکا را دوستداری میکردن. شما میدونید خواهر عزیز، من از گویم شما را باورتون نمیاد. میگه وقتی مردک میومد چلی که حاضر ما را یک مهمان را نگاه میکنیم، میگه رنگی را یک مهمان را نگاه میکرد. وقتی میدرامد رنگی مهمان قبولش میکرد. پشتی میگه دستی مردکش را بوسه میکرد که یک بارک همین تا یک کو بیاد بیار از روزی همون عروسی تا امروزه یگان بار پشتی همون دستی مردک تا بوسه کرده یا نه؟ بعد از این میگه می آورد آب نانش میداد. میگه برای وقتی مردکش خوش شدن در پیش مردکش میگه رقص میکرد که وقتی مردکش خوش شود. شما از این زنهای صحابه عبرت بگیرید. همه برای چی میکردن؟ میدونید برای چی میکردن؟ برای که اونها میدانستند که الله و پیامبر او گفتگی است که خوشنودی دل ای رضاگی الله است. برای این گپ میزدن، برای این کار میکردن. الله مهربان توفیق داد خواهر عزیز.